Voine January ni som parukum sang ni som ni panga ni nga ni ania in zawain si baile vekule chet swalna thi te shiat an ni to nimin jing ni som panga thakhat kum sang ni som ni panga ni lai nia gauhati lama tanga kilometer som vela silong khenma a gauhati chu aizol mexicap service chesualah mizo pani nunna chan te chu shiat chian an ni to Lirthei chesual gauhati aizol mexicap service AS01 KC 9188 ta hian mi pali an chuanga pathum thi in chung zinga pani chu mizo an ni chesual na muna zo thanpari kumsomnga pani delia an chung kwa chengle driver N Chowdhury silchara samchuan nunna an chana Jenny Laurin thangi kumsomne pathum thinglun mami district chu kyang CHC a shwai ani nuwa aliam torlovin a thivele a Lirthei chuang dang dim hau ching chu kyang CHC panpui ani nuwa negrimsa enkol zui tura shwai ani Jenny Laurin thangi ruang chu khel hriata postmortem ani nuwa thinglun mami district panpui tura ruwa man ania zo thanpari ruang chu nizan khan silonga lumen puin voin lama gauhati airport atangin Delhi panpui aniang chesual thusia tani vele silong DRC lalchan himale silong group oi meten atulang angan buai pui ngal ani thalai boral antam social media zwal ko Facebook grupa alandanin tun thakal mek chunga thalai kumsom pania tanga kumsomli panga boral antam zwal ko FB group member singli sangsari chuang omna a Zolko chungchang post hian Mizoram pumpui ahuam zo kher lawanga heti la hian he FB grupa Zolko chungchang post thina tang hian Mizoram din mun engamo chen arin thiam thei turangai ani he Zolko FB grupa tarlan ni danin tun January ni som panga thakhat kumsang ni somni panga nimin thleng khan thakal mek chungin thalai kumsom pania tanga kumsomli panga inkar boral an tambera mi somthum pasari anom anjinga hian mi pa an tamzo ka mun thuma thena mun ni ai tamma an tlingani heti laya zwalko tarlana thi chan tarlan lo atam thin wangin an thi chan nat nai ro chiang taka shiat vek the ani lawa thalai thin khat boral chan tarlan mu thei chena chuan accident lungphu chola boral an om tam Supply Department in an malagna an clear let. Toleni ni sompali thakhat kumsang ni somni panga khan FCS and CA Minister Pubilal Chanzawa Hovin a office a FCS and CA Department how to 10 an malagna te an clear leta FCS and CA Minister chuan an department thupui tur chu din munhar sa ten an digna chanvo dik tak chang ro se ti le buk dikin mi puiten bu fai dong ngei ro se ti ani thua soi FCS and CA Minister chuan National Food Security Scheme malak na in minuai sari sangruk zanhi somkwa paruk atwa meka aphungei mi harsate lutvelo anlom nualti shiatani thu soin heti la hian mi om theizokte mi harsate chanvo chang anlom nualti shiatania din mun harsaten an chanvo re sonka tan chan ngei theinan tha tha lawa malak chauzel turani reson card dik nei tura malak na hi mi poiten she thiamin troyom se kanramin economic statistic dik anei theinan thilpui mo takani ati card vara din munhar sal omte chu antana Mizoram sarkarin October ni somthum kumsang ni somni palia athu chua bu 5 kg khacheng somnia an khul theina tur Mizoram State Special Ration Package siam chu intlarung lawa deal turin amamo tu te shiatir non le in Pubilal Chanzawa chuan tun din muna ration card sina zia luto mi sing khat sang kha zanga somsari anom mekti in vengtin le khotina card sin mamoten DCSO a deal na thelu theirengani thua soye FCS and CA Minister Soidanin card vara bu fai khulti tan hian sarkar chuan kezi khatzela cheng som subsidy pemekin katsen mangautan subsidy cheng somni apethunga India rampuma January kumsang ni somni pathuma tangkhan bu fai man hi atau chhota hea sarkar masa khan kadwar mangte bu fai khulna re ti santumin thui tak ma lo lato ani ZPM sarkar chuan sarkar masa te machop bo zuin bu fai man hi ain nonta ani an chanwo ang chang theiri lodin munhar sa te tana reson card sen hi supply department duan tharania amamo tu ten mangtang kai vek se ti hi sarkar du dan ani CM in NBCC how to ako nimin ni som panga thakhat kumsang ni somni panga ni lai ni choma khan
Chief Minister Pulal du Omachuana Office Executive Director Head of Business Development NBCC Pradip Sharma ako Chief Minister hian NBCC Executive Director hi Serchip Kyang Matlui Multipurpose Dam Tho Dan Tur Soipuin a 3D model an siam te an clear ho Pradip Sharma chuan Matlui hi state sarkar sumle pai seng lawa an tho theian be sei thu soin a tho na sumnar fund source kan lo dap zui zelanga kan mu thei ni chuan na tho chung he rei lawang ati NBCC Executive Director hian India ram mun danga an na tho then kha Chief Minister ma hian a soifia ngal bok mizo tele midang te chan pui Dr. Sila Lengkima mizo te hi mi te chan pui chin nam thil pek pe a thale zung senga midang te na sataka chan pui chin nam kan ni a tunma changin mi kan chan pui dan le midang ta na kanin pek dan te danglam de uma se tun thleng hian mi chan pui pe tak nam kan la ni renga wa ni thlak tak zetani tunna ya Christmas din chena kan sum sen ralle kan pek chuangot po hi chinchia thlapila cheng vaibel chetel fe chu kan pe chuak hial ome tunma lama mizo tele midang te chan pui mizo nam hi ma ni aya midang te da poi mole ngai poi mo thin nam kan ni ti ila kan soi swal om love kan nun phunga kan swan vorber kan soi swa fochin tlom ngai na kan ti po hi midang te ta na in pek na midang chan pui na thilani kan tong kama po sem dam able ti ti te athuma al e za ti te po kan neya heyan mizo te hi thil in peton thin nam kan ni zia atar langani tun malam khan poisa le sumlam an nei lawa an nei zinga hlu an sa ole ka te po in sem dial thinin an thlai thar te po midang sem ve thin an ni mizo nam kha nam taima le huai sin an ni satlia mai lawa nam thil phal tak an nia ui komle mania thil pumbil ching ni te vir ni te kha mizo nona thil za thla kanga an ngai thin ani heng zong en hian mizo te hi nam thil phal ve tak midang te pe ve thin kan ni ti chiang takin alang mizo na mi thil pek kan pek ba ka wan tlang ta na tha tho thin kan ni a thil pek lama pek tur kan nga lo poin tha tho zong in na satakin mi kan pui thin an khotlang inopna khan changruala midang tran pui kha an nun khai ding tu poi mo berani mizo te hi natlang nam kan ne moti turin kan changruala natlang velo khotlang ta na tha tho velo chu arun te po anin run hial thin ani kha ahu hawa van tlang thatna tura kan ti ba ka khan mi har sa le chum chia te tran pui thin kan ni a mi te tran pui hi mizo nama thil betlat kan chom nun that em mai ni kan ti thei o me mi tran pui dana in thlak chho mizo nampo kan chang kang chho ve zela tunma e zon na pakhat nei tlang thin lo neya e zong vek thin kha kumpinuin min obwangin lo nei cholo e zon na danga lo chuak ve zela kan khosak ain thlau chho ta viau mai ni sumlut na punga hausa le nei nung thillu kan te dana dang chowa kan thlai le ran vulte po suma chantir kan lo thiama sem dur nun kha thlem chuan abo deu emni o ti turani amai ro chu chome in swa tonte thlai thar in thar temte ro kan phak ang tok le theyang tokin kan kalpui verenga mizo te hun har sa le khir takara po mi te tan pui thin nam kan ni a mizoram buailaya india sipaiten an mang an pui ber po mi puiten nam sipaite ele in turlama kan tan pui thin na khani sumle pailama hausalo ma ila midang te tan pui tur hian kan tha le zungero kan seng na saviau tho mai khotlang tan le ko shan tan tha kan seng na sa emema natlang ko ni khwa point kal kan thaviau zelani chiat na tok le har sat na to kanom ni khwa phei chuan midang te chan pui turin kan chuak khom sung zel thin in sanom te hian kanin pui loya slap chunga rik lai chang kha kan nga thin ani kha tin mizo hi mundanga kanom puin midang chan pui thin local thar te lo boy pui le chan pui na sa thin kan ni a anamang puin namdang te chan pui na sapol tak po kan ni hial ome tuna po hian anol pui chuan kan thiam na le theina kong sanga chuan diru thiang lim tak ne na mi te tan pui borbor thin kan ni he hian mi zo nun zemoi kan lan tir thin kha kan la chun zom zel ti chiang takin atar lang ome tunla ya midang te kan tan pui dan tunlai khovel changkang chawa hian midang te kan tan pui chaudan po ain thlak chho ta viau meya kanei le barzon na kong aloin thlak chho zela mishing thale finna manga ezon na kanwara sumleng wak atam chove ta dewa sumle pai manga mi chanpui po kanwar choviau mai heti rual hian sumle pai tho chhuana lama thanem ngai na wangte sumlut na le thil ti theina kan ria chiam ta ka wang hian
tun ma lama tha le zonga thoa mi kan tran pui na lamero atla niam ta viau mai thunga ni khotang le ko shanang point na tlang kan ko thangam ta meu lawa zan mingri kan tama jing na tlang phei chu ko ngam ani ta meu lo wai me than lai tur po kan hai cham lek leka biakin saka meu po na tlang chu ana zong chuan kan ko ngam ta meu lo hetianga na tho cho aya thok thei tur roi na tur sum tho kho mai kha thilti ol sama kan ngai chome kani in sami po athalama in tran puya in lo faroi na ti in asum lama in pui kan warta jok mai ani he chuti rualin mizo te hi mi te tran pui konga na satakin kan thanghar em ni oti turani sumle pai tho khom zunga aul samtak ema wang te hian mi te tran pui konga na satakin kan thanghar meka hetianga mi te tran pui hi in ti muwa kan la deu le ngala in ti mu na thatak te po ni na lang mi te in hon na lodong songa midang tin he na lang chong turin tel khom pol te po anom ta hialani heng te hian social media kaltlangin midang tran pui ngai te anron soya hun rei lo te a anwai tel hiatling khom zung tamai ani mi tam tak an tran pui to an tran pui meka an tran pui zelin arin om wai me angte ko shanang te point to na chuan mi te tran pui konga chuan tun malam ain na satakin kan thanghar zela alo mom tak zet ani tuna chuan tlema ming thadeu zai thiam le in khel thiam te po angai sang to ten in thurwalin sumle pa yan tho khom sak zunga tun malama mi te nen ngai to chuan wa nei tak an ni mizo te hi christian zirtir na nena in me tak mai nun phung thatak nei nam kan ni hi kan wa nei hle mai tuna thilpe konga ma kan sona tam tak hi kan nun phung tha le moi ni rualin kan rin na hian min zirtir ani tlat wang ani kan ti lo thei lawang rin na konga chak tak ni lo in khom tamlem lo poin kan nun phung tha le kan rin na wang hian midang kan tran pui fo thin thilpe kan pe khian pathian thu anga pe kan zirzel po atolo me pathian mangai na ne na le lo man don be sei lo midang mu lo le shiat lo pek te kut ding lam thil ti hi veila mina ashiat lo te po kan zir atrol via mai chutianga kan ti chuan wana ro kan khol khom ani zelani kan pathian thu in pero oti chuan pekin in omang ati kha sheringin pechuak tamila tona hian anamang point mal somnan na sale zwal kan dong nge yang kuwa phura ngen na siam Khwalen Village Council VC Khozol District chuan Khozol to Sinzol Thanlon KST Rota Kuvara chungchanga ngen na le hria tirna ti chuak Khwalen VC chuan KST Rota dan phallawa kuwato ruk chungchanga ngen na le hria tirna an chhuate kuwa phul Lirthei khalto te ngai puimo sakturin an ngen Khwalen VC ngen na le hria tirna pakhatna Khozol to Sinzol Thanlon KST Rot Khwalen ram chunga dan lawa ram danga tangalak lu kuwa tol ruk phurtlang phalani lau panina KST ro thi siam lo na rei to wangin kong achil he to a thlani don dan lawa kuwa tol ruk phur ani to wangin kong achiat pha tol hi a dam lo phurnan po kong achiat lutuk to wangin he konga dan lawa kuwa tol ruk are theina na ma la thar turin sarkar le thunei tu te kan ngen ani Manipur MP Rawatan Manipur ngai tha Amit Shah apo Chief Sena UBMP Sanjay Raut chuan BJP Hruaitu Union Home Minister Amit Shah chu marchak biala buaina chwa na mi zani somnga la in nun na ancha na le chene in chwa san mi sangtel anom na mun Manipur ngai tha apu Raut chuan Nationalist Congress Party SP Chief Sharad Pawar nen Mumbai meeting an nei na he thu hi asoi chuak ani meeting an nei zo hian Raut chuan Pathiania Amit Shah Maharashtra atlo Chuma Pawar le Shiv Sena UBT President Uddhav Thackeray te chunga asoi dan chu soi sel zui bok Raut chuan Amit Shah in phatsan thatlona soipo chu soi selin BJP Hruaitu tam takten an party omna sa phatsanin BJP anzom thua soya BJP Cabinet Minister za asomria tele MLA za asomli te chuan BJP zom turhian an party omna sa an phatsan ti asoi BJP Maharashtra te anin phatsan na salhia mase heti chung hian Amit Shah chuan rin omna thucha asoi thawani ati Amit Shah chu bitle Parbania twal than thleng chungchang te ngai venjok turin angen bok Maharashtra in thana BJP chakna chuan politics lama in phatsan na ati topta nia Amit Shah na soichu rawat hian pom theilovin ahun taka anthuruk chu alapuang zardon ti asoi Amit Shah chu ram hruaitu ni lovin BJP hruaitu ni ti in BJP le Shiv Sena muchuak tu Bala Saheb Thackeray in zomna chu zirchiang turin atia power chungchang soiringot lovin Solapura
markawadi tloa BJP thilti diktok lo dante vashi chiang turin adu thua soibok Assam dan phallawa thilti apu DHSC CEM nupui bibo Assama Dima Hashau Autonomous Council DHSC Chief Executive Member CEM Debulai Garlosa nupui kanika hojai chu Assama chiatna thlenna umrang solungal thei khursiam chungchang dan phallawa thilti na abul tumtu nia pu ania ama hi chin shiat lovin abibo zui ngal ani umrang solungal thei khur hi tuin achima khurchunga hian mi pakwa tangin anjinga mi pali ruang chulak chwa anni to kanika hoja hian pathiani khan half longa chwa sana state pona abirumek nia rin ani thu report chwana tarlang anche nei na hian pathiani tangkhan mu tur om tolawa mana pumpel theina na tlan chia nia ngai ani pathiani khan sarminder karbi apei SKA karbi polyan ber chuan umrang so police station a kanika hoja hi dan phallawa lungal thei siam na ai nam noya pu in alaka FIR an theluta FIR hi SKA secretary le president ten an saina kanika le punus hojaite chui chianan phut Halali Progressive Welfare Society HPWS point pathiani khan Debolar Garlosa le kanika hojaite laka complaint an thelu to boka an pani hian Supreme Court le National Green Tribunal NGT ten umrang so Dima Hasau District lungal thei khur siam an khapna palzuta an poni inrini liam ta khan Dima Hasau Congress Unit Member Kome Kemprai le Pitus langthasa te point Debolal Garlosa le kanika hojai tilaka hian FIR an lo thelu to bok heti mekla hian lungal thei khur chunga tang te chan chwa na chu tho chunjom zelania thotan ni khani ria chung chan chwa na an thona ni to ani Gaza in ka hai puana turin in biak na chunzom Gaza Strip in ka hai puana ni theina tura in biak na chu Qatar khopui Doha chunzom ania Israel Hamas ai hote chuan inrem na ansiam don nai to nia soyani Palestinian official te chuan Israel Hamas ai hote hi mai chana in beloma se atum khatna tan building khata in biak na hi nei ani ti soin thotani khandar ka rukvel anin biani ati US President elect Donald Trump an January ni somni a President atana laglu ani ma inrem na siamani lo chuan apoi thui theidon nia avo nuwa inrem na siam thwai ani theina tan hian chakta kamalak mek ani US President Joe Biden a chuan pathiani khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le inrem na siamani theina tana palai na thoktu Qatar Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani abiani inrem na siam tora hian ani khatna Hamas in Israel mi an shen pathuman chuang ti chu Israel e Hamas hian an rem ti a heminu hian Gaza ami puitam na biala tangin Israel sipaite lak chwa tran an niang ni sari nuwa Hamas hian an mission zinga pali chwa belin Israel point Gaza chimlama tlan chia te chu marlama an kira phalsak don bok inrem na tho khatna hian ni somli pani oin hemi chung hian Israel sipaite hian Philadelphia corridora anom chunzoma buffer zone atanga metrazaria china anom phalsak anni bokang Israel hian Palestinian mi an ramat jail tang mek zinga sang khat chwa arem ti boka an zinga hian kumsom panga le aya tamtang tura shem mi za som kwan tela Hamas lamin Israel mi an mission somthum pali an chwa vedon bok ani inrem na tho ni na le tho thumna kalpuina tura in biak na chu inka hai pona changa ni som paruka nei turati ani bok Mpox wangin Sierra Leone emergency puang Africa khothlang lama Sierra Leone rama chuan an rama Mpox vei pani mu anni nuwa rampuma public health emergency apuang Health Minister Austin Dembi chuan he shi hlom tak vei hi pani na mu chu ani nuwa thotani khan health emergency puan ani thua soi ani African Union Health Watchdog chuan ni kum khan Mpox Srileng wanghian public health emergency hello puang to ani hemi nuwa karliam ta khan Sierra Leone Mpox vei masaber hi mu ania anua pakhat dangina vei ti hria chwale ani bok Mpox vei mu chwa pani te hian dam lo dangemo he shiveiran sanena in nainan ne hriat ani si lo thu Ministry of Health and Sanitation chuan atar langa an pani hian Freetown damdoina enkolmek ni in an ngai to amlo ni in an soibok Minister Dembi chuan Mpox vei pani mu chwa ani chunga public health emergency an puan chan soife in sarkar in he shileng dona konga chakzo ka ma alaka adar zel tur ven na le
shikai te en kol na tha pek thoi an ni theina tur ani ti asoya ram ri lama po lukzo ka en fi ani tur thole ram puma mpox chungchanga mi puite zirtina kalpui ni don ti asoi bokani monki pox tia soibok mpox 3 hi kumsang ka zakwa somnga paryata shia chwani in Central le West Africa a ave mu chwa an tambera kumsang ni somni pani khan he shi hi mi patme chha na mangai kai chon the ni ti shia chian anita a ama mpox 3 la mu ngai lo naram somsari chuanga mu anita bok Ukraine in dona North Korean sipai zathum thito South Korean MP pakhat chuan an spy agency te chinchia danin Russia in Ukraine run mekna North Korean sipai zathum vel an thito a sangni zasari anin hiam to ni in a soi sol hian ama khan North Korean leader Kim Jong Unan Moscow in Kyiv pa be mekna a sipai singkhat a thon ti alo soi to a hi ram dangten Pyongyang an shekna satkara Russia in ral thuamle satellite programa apuina rulet nana ati ni inan soi kartopa khan Ukrainian President Vladimir Zelensky swan Kyiv in North Korea sipai pani anman thule anbiak live video ati chuaka Ukrainian sipai tang mek tinena in thlengpuya na du thua soibok North Korea sipai te Russia anom na chin hi zawzelin Kars region athleng to a thile liam zat po sang thuman ting to ni ti in MP Lee Songkunan spy agency in anshil nuwa thuthar lakhom tu te hne na asoye heng sipai zinga zathum vel hi chu thile sangni zasari velin hiam ni in li hiana soyani Solar National Intelligence Service in anshil dan chuan North Korea a sipai thabik storm kora tilti chu man ain ma ni in tilum mai turati anni ti te soibok sipai thi te ruanga until local te tangin sipai te hi North Korean thunei tu te chuan man anni ma in tilum turemo anbom pai manga intipuak turati anni ti alangati sipai then kha chu anchunga zangai na lan ti ran nia North Korea aro relai Workers Party zomzui phalsak anni bokti a soibok North Korea sipai man pakhat chu General Kim Jong Un ti ina awa a grenade pai ti puatum zuya ka ni in antha zuita ni in li chuan a soi NIS in zirchia na chuan North Korean sipai te hian tunlai thiam na ne na indona chu an thri thiam tlem hle ti an mua Russia hian anda na mun po thian tamna lai zelani thuli hian a soi heti la hian Kyiv Fast Special Operation Force chuan thotan ni khan telegrama sipai ten cars an beina North Korean sipai sompariat an thatle ni na tarlanga anjinga som pasari Ukrainian sipai tha ania pakha chu granite pai tipua kinen tilhum ni enan soi Brazil a leimin wangin mi som thi Brazil a Minas Gerais state a khopui pahnia leina sataka minin mi som velan thi ni instead thunei tu tenan soya ipatinga khopuya Bethania veng chu atwarna berni inna sataka asur nuwa lei atol na salhea mayor pisa chuan pathiani tu ka ringot khan ipatinga a hian ruwa millimeter zanhi pali asur ni ena soi ruwa tamtak asur nuwa leimin hi fulai chuan thil thleng fo thina ni a tlangpang oya insa mitam tak anchen thina wangin chiat na po athlen na sachin ipatinga mayor Gustavo Nunes chuan emergency apuang ngala Rio de Janeiro marlam kilometer zanga somsari vela la ipatinga khopuya hian mi za somnga vel chen na in nei lo anom pha mek mayor chuan an khopuin heti zat ro andong ta chiam hi mak anti thosoya mi puitan in ralrin na man re renga omlo ati ipatinga a hian mi pakwa vel thi anom ti chian ani to a an khopui marlama dar kar chan ve vel tan Santanado Paraiso a ruang pakhat mu ani bok to chung chanchin bu te chuan Chalai pani chu an in leiminina anno lain an tlan chuak mana an chungte dang panga chu achil ti in an tarlang health center po leimin hian ati chiani in ipatinga health minister chuan a soya tunin muna health center hi mi ti tan pan arem chang ri lawa damlo te po mundanga son turin nga mekani ti in Walison Medeiros chuan a soi an thenom khopuiten an puina wangin lom thu soya Minas Gerais governor Romozima chuan thotani zan khan chiat na thlenna mun hi atlo bok Beyonce Bay Good Foundation in LA Fair Relief atan $1 million ni point panga tho Beyonce din Bay Good Foundation chuan Los Angeles kang mei chuak wanga cheni in chan te chom dolnan $1 makta duai ni point panga an thoa an sum tho hi alta denale
pasidena a kang me wanga chen in chan te ba ka biakin le wan tlang hun kang chhia te pualin an pe ani Los Angeles California hian kang me an lo tuar zau zau to a tunchuma kang me chuak hi an state in kang me an tor to zong zong arap thak ber alania Be Good Foundation hian LA Fair Relief Fanatan an sum tho hi Instagram a an puang ani tunchum kang me chuak hi thlina tak Santa na thlile lai ni kher bok nen thel Lirthei lovin mun sang sanga ain man kai zela Akar sing thum sangriat mel somruk bial vela tuam to a chene in po sing khat sang ni chuanga kang che to a mi noi ni chuang chena turnei lovin asiam to a mi somni pali nunna an chan to bok ni in CNN chuan atar langa mi thi hi an la pun bel zel an ring bok New York Times chuan alta dina pasedena bi ka po chen ne in sangruk zanga chuanga kang chhiani in an tar langa veng chen kha chwa veng pumina kang ni in an tar lang bok he kang mei chuak wanga chia tok te chom dol na tura tholom thopo nom nual to a Be Good ba ka hian Walt Disney Company chuan dollar makta duai sompanga an tho thun puang to a Warner Music le Blavatnik Foundation $10 makta duai khat tho in Live Nation in chia tok te tranpuina torve bur khonna concert January ni somthum hian Intuit Dome Inglewood Fair 8 benefit concert buat sai an tumbok he kang mei chuak wang hian musician le entertainment industry a milangsar tak tak te poin an che ne in an chan nuala chungzinga chuan including Mandy Moore, Paris Hilton, Beyonce no Tina Knowles, Ginny Aiko, Paris Hilton songwriter, Diane Warren, The Hill Stars, Spencer Pratt le Heidi Montag, Hollywood star Mel Gibson te po an tel. Donald Trump presidential inauguration a Carrie Underwood zaidon. January ni somnia US Capitol Washington DC a Donald Trump presidential inauguration a Carrie Underwood a zaidona Grammy pariat dong to Underwood hian America the Beautiful a perform dona the Armed Force Chorus le the United States Naval Academy Glee Club 10 antroyom don bok ani Underwood chuan thu chwa siamin kanram hi kamangaya he inauguration a zai tura min som hi choi moina sang takania he event poimo taka chanvo kalo nei ve tur hi kalom tak zetani kanram in pum khatna tura kan tanrola trol lai le malam hun kan thlir mek laia ko na chang theya kom hi kalom le ni ati Underwood hi JD Vance Vice President ni tura thutiama chamzo chia Donald Trump an United States President somli pasarina ni tura thutiama chamvele ma chia zai turni in antarlang kumsang ni som pasaria Trump presidential inauguration a khan America's Got Talent contestant Jake Evan Cole Radio City Rockets an performa kumsang ni somni pakata Joe Biden inauguration a khan Jennifer Lopez in America the Beautiful This land is your land a perform ve thunga Biden inauguration a hian country star Tim McGraw le Taylor Hubbard le Garth Brooks te an perform to bok US Defense Secretary Thar Tura Donald Trump an Ruatfela idu zong ani Ricky L. Colney Donald Trump pa sarkar masa khan Trump chuan political experience engma nei lo le president che dan experience nei lovin bulatan roya politician nei lo wang khan engomot chena bangbo na deute po aneya US deep state zung kai na thuk tak nei kha apong sut chawa akut ketan politician hundeu deutele ama ideology Trump pui ve ni lem lo mitam takarwata chutak choti fulo pakhata ni reng ani Donald Trump a president ani voini na tora hian Trump a hian experience ani thatol hia Washington DC a politician hunle deep state kan ti te military contractor le thil dang thlengin aning kung kaina le thil ti theidaning kim a shevek to a hengzinga mi te hi aro rel na chuan tel adu ta bolo tun trum chu to mit me ma ve na tum to lo angai dan trom to le adu dan America first kalpui du to le alam tang het sa ti jinga tangin sarkar phong wan tu tur afom khom ta ani Trump hian USA military kongzo mek chu adu lo hlea amel ma China le Russia ten sipayatan miro thapui puyan la a indole challenge lai mek in USA chuan LGBTQ le DEI program ringot boy pui chopoi le don ti in chu thia adoni chumi konga ama puitur le adu dan kalpuitur chuan Defense Secretary tan US Army veteran Major Pete Hegseth ruata a Pete Hegseth hi Trump supporter ania US Army veteran ni in Iraq ate Afghanistan ate in dawin a local to a Obama president na nuaya khan Afghanistan a voluntary nakala Joe Biden alaglu ani don inauguration a khan veng to ta na in volunteer le a
Mase taksa Christian tatu lo omwang khan ayuni chuan Christian extremist ama chun ngai pha Joe Biden inauguration a veng tua an mangdu talawani ama hi Christian ru tak mai ni in jing tin anu puine nan tong trai zia ti soya US military chu military ro thaple hwai sen taka din thatle du to ni LGBTQ ti vel boy pui du lo bur tu nia khovela pathianin gender pani cha siam ti pom het tlat tu ni bok tin meichia te hi du sak viau maila an telve na tur om tok om ti ngai dan nia hwai sen taka au chwa pui to ni bok Indora rel tak tur chuan meichia te hi an tlak lawa mi pa ngei te hi mel mane na in ma chon tak tur chuan an tlak ber atia he ngai dan wang hian na satakin democrat sovin an be mek ani tin sipai chu asilai ti bo chuan shematwa thina chu tiang bokin general te hi indona an mual phoemo ne tu ni lo chuan shemantwar vezel tur ni ti ngai dan ania chu tiang tak chuan US military kalpuya tumbok Joe Biden as Secretary of Navy ni mek chuan military lam ain climate change aboy puizok chu do lo hle boka anwaya chuan Secretary of Navy emo military lam enkol tu chuan climate change le electric power tank vel aboy pui lawang ti ina soye military chu equity kalpuina turmun ani lawatia mase equality ro kan kalpuyang ati Senate confirmation hearing nei na President Trump hian Secretary of Defense ni turamin thlan chua hian thilin thlak thleng dang lamna thlen turin min phuta chu US military a warriors ethos tungnung le turin min ti ni ati President Trump chuan US sipai te chu pa tak hwai sen tak ral do thiam warriors culture kalpui le turin min do a chu thlen katumani ati soimai phallo han soile shamila Pitek sethianama confirmation hearing an nei na state hearing a lali swa chwa lalle chandam to ni tho soi chuang mau mai bok Joe Biden as Secretary of Defense ni Mekhi Lloyd J Austin III ania 4-star general retired ania mi hangani bok anwaya USA military chu yok culture lama liberal mina kalpui meka DEI program an kalpuya LGBTQ promote chu an thupui ber pakhat ani boka Tuna Defense Secretary Tharatana Aruat Pitek Setero Major Mania Mase Indo taktakin akal chuak fawa ngaidan danglakin US military kai shwai tuma Senate confirmation hearing an na po Navy SEALs le Green Beret rual tam takin ama an support zialan tirnan anon telpui ve nge ni engei ngaidan Donald Trump hian ati fudonin in shaim Pitan waya hian US sipai te chu pa takin khong takin hwai sen takin an in siam that in ringem Christian Pachal enkol na nuaya USA military chuan Russia le China ti aya hloma ain siam chauthengem engponi se Donald Trump an Defense Secretary tura Ruatfela Democrat Senator ti chuan confirm lo dan ringot zongin thil chetin rengin an pu meka atlang thengem ilo thirang Burma Air Force mi puite swat tu tluanga chak chuak India Thailand China le the United States rama chuan Kwarel chiatna lo then chang hian an mi puita tran pui turin anram sipai thlona chi sang sang hi manani thina Burma rama ve thung chuan thuneina chil junta sipai ten mani khwale tuinge an mi puite chu ral pui phiarin abom ngek thina ni ti kan chetlang vek ome abikin tunaya chin kachin arakan le sagain biala alwar le ni United States Los Angeles khopuya kangme ne satak chhuaka khan an sipai thlona then khat chu kang chelna nan mangtang kai le ti kan lo mu a Myanmar Military Council sarkar rai tu min online Air Force thlona ve thung chu mi puite ti thabar zongin mom thakna nan mangti chu mitin shiat ani China Communist ram taknyal po hian Tibet ram tia kan shiat thin tu naya Xinjiang Autonomous Region an ti ta ka khan lirngeng rap thak taka thlen wangin an Air Force thlona te tir lotin chomdol na athok wat mai ni nikum kumsang ni somni palia ragi cyclone thlipuin Thailand ram hun tam tak anwai ship chumpo khan thai sipai ten an sipai helicopter te mangin rang takin mi pui chomdol na an thok fatani Burma rama ve thung chuan sipai helicopter le jet fighter thlok rian sha thian mi pui te chu thabar taka mun him lampanin tholhop hlopin trends khura an bi ru kangaya ramdang Air Force nen khai khin rualawin ruliana puti han faces army anni na hi antilang thin mi pui te hian sipai thlona in bomanon thak palang ti laure rengin tui takin an mu theilawa an thla muang lo tak zetani Military Council chuana kumtelin Myanmar rampuma thlona mangin airstrike be pui thak ta zela hi le sipai infantry battalion hawan chan a chaw to viau wangin thlona mangin mi pui sipai te be angai ta ani kumin January ni soma UK based action on armed violence in Tarlandanin
junta sipai ten thuna inan pong laklim kumsang ni somni pakhat ain mi puite chunga thlona manga tharum thona hi za a zaria somnga pasarina sang to atiani Mizoram Sarkarin rimal cyclone chiana twar tu te angai tha anti saski sumdik taka mang turin do MNF thalai chuan chimpei road ni kumme ni somni pakwa kumsang ni somni palia rimal cyclone ni nati chia te choni min khana huna kalinan enfia Mizoram Sarkarin chimpei road kongpui mai ni lo chia tok te angai tha zia an mu chuan mi pui za lo na an ngai ti thu chua an siam MNYF chuan cyclone rimalin kongpui ti chiat ati balte vo inni thlenga sarkarin angai tha ala siam lo hi zinvi wakte le ZMC damnoin pantu te ta na him lo le a chiana lian zo ka thin le ma nge ya saski project atanga central sarkarin sum noi sing khat sang thum zasari somnga amu tur hi dik takin mang turin kan phuta chimpei road ZMC panna kongpo hi rang theyang bera siam turin ZPM sarkar kan phutani anti Rimal cyclone banga Mizoram Sarkarin sum tam tak chiana twarte chomdol nana amu tur hi thataka mang turin kan be seya Rajya Sabha MP pu ke wanal venan July ni somni pakhat kumsang ni somni palia all parliamentary leader meetinga Mizoram har satna thlen ra chua Rimal cyclone banga central tranpuina Mizoram Sarkarin saski project atanga cheng noi sing khat sang thum zasari somnga mu hi ro pui kan tia Rajya Sabha MP pu ke venan hetiang thil ati hi kan chuang tak zet zeta MNYF chuan rimal cyclone wanga chia tok te Mizoram Sarkarin a tranpuina konga kan vil reng don ani antibok Ruatfela thihna mawhphurtu zong chhuaka hrem turin an ngen circular siaha January ni som panga kumsang ni somni panga kan sia thewangin tunaya kan veng tlangwal denial Ruatfela kumsomni pali chu damlo na wangin district hospital siaha aborala athi dana hian veng mi puite chuan lungoi har kan ti in poi kan ti hlia he thil du omlo tak thleng hi ke ni join NGO news siaha te chuan ngoi bo pui har kan ti hle ni thunei tu te po he thina hian amo phurtu zong chhuaka dananga a phutok shemna pengei turin kan phut thlatani pakhatna danial hi apumanat wangin nikwa thakhat kumsang ni somni panga zandar yadvel khan district hospital sia ha hi pan puyania doctor nomlo wangin nurse ten anthiamang to kanin kolnuin in lama hon puile ania anat na hian zwal lama panzel wangin jinglam dar thum vela hospital a hian shwaile ni in ama ang thoin doctor on call ber mu tur aum chuang lawa rei takna twara omnuin atuk jing ni som thakhat kumsang ni somni panga dar somle minute somnga pasaria aboral tani pani na hun kal to kan suikir point kan district hospital a hian thoktu chen khatein thada wangin mingchiana neu neu lo nei to china doctor on call a duty te point chuan lam fasha te siama kallawan ching hlea hetianga kan district hospital a aming chile chini poi kan ti in hospital omna veng news ya ha mi puite po hian she kan ti in mual phau thla kan ti hle ni pathumna kan district hospital a hian thoktu staff felle hoi hom tak komin damlo te mangai le dwa takin in kol chin ti po kan chia a chuti rualin thoktu chen khat mani damlo te ngai sakna nei mi alo le damlo chung te tan po biak ngam lo mi thlem te an lo om hi wan dwai thla kan ti hle ni palina keini join NGO MYA MTP YMA YLA news ya ha chuan tu nuwa chuan hetiang thil duam lo hi thlengnon to lo turin hospital a thok zong te kan nge na mani duty ngai puimu a theito pa sia ha mi puite tan thok turin kanin nge na ni doctor le thok tu te in thla da wanga nunna chan kanom le ni chuan ana theng berin ma kan la zel dor ani pangana ato bera chuan lu sun chung te kan shiringa an wan duaina to a hian kan tor pui tak zeta pathian thlamwana an chanzel thinan kan tong trai sakring ani sarkar staff te in thla da wanga nunna chan anni hi poi kan ti tak zeta daniala chungte hna hian zangna domna compensation pengei turin Mizoram sarkar hi kan phut tlatani issue by join NGO MYA MTP YMA YLA news ya ha VC10 sarkar an khinna ngai towa All Mizoram Village Council Association AMVCA10 an President Pu Lalngai Zwalaminga an Tram Tharuk ai tamma po toyani wanga sarkar an khinna chu nimini sompanga thakhat kumsang ni somni panga chhun khan Guwahati High Court GHC Aizol Benchin angai twa
AMVCA President Pulal ngai zolan he na tanga beng warna thodon danin High Court chuan VC te khinna chu thutlinga ngain enfia zui nga ya tia Mizoram sarkar chu in soifia na huna peya January ni somthuma he thubai ching filman turin ruwa manna asiam High Court hian VC Trump potoi chungchanga hian Mizoram sarkar chu kar khachung soifia na counter affidavit thelu turina tia counter affidavit hi January ni somni pathumai tailawa thelu turaniang January ni somthuma chuan chinfel manani theina turin High Court hian ruwa manna siam fel ngalani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theite chuni e